گهدارین هیجا. ام نهاج پارێزنامەیە رێبەرێگەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان یا بناوێ مانیفەستۆیا جواکە دەموکراتیک بەشێکێ دۆشینن. ام تەودە گهداری بکن. دما هری درێژ پشتی کو سەردەما قەشایی یا چارەمین bi dawî dibe ji bo civaka kevana bereketa çemê mezin di şoreşa newrotik de an wê li ber serdemeke nû ya qeşayî veke yan wê rêlber felaketeke nukleerî yan jî rêlber şewbeke pêşî lê neyêgirtin veke û her wekî din wê hebûna xwe bi awayê fizîkî nikaribe dewam bike wê bajo. Çandên bi koma xwe semîtîk û Çînê weke rûbarok an jî şaxekî van civakên dema dirêj cihê xwe digirin. Şaxên din ên biçûk ên çandan jî di nava çemê mezin de cih digirin û mîna rûbarokan in. Divê mirov naveroka tezê baş fêm bike. Civaka hatiye avakirin bi hêmanên xwe yên çanda maddî û zihniyeta xwe wet qehîme tis sedema navxweyiya civakî divê dema dirêj de nikare civakê xira bike. Em dikarin têgîna civaka çandî ya bingehîn di berdêla vê demê de bikarbînin. Ji ber vê dubare be jî ez timî qalib naverok û danehevên civakê bi bîr dixim da ku em karibin xwe bigînin têgîna civaka çandî ya bingehîn û ew jî dikare şûna têgîna dema herî dirêj bigire. Lewra têgînên civak û demê bi van maneyên xwe yên nû dikarin bi kêra civaknasiyê bin. Civaknasên liberal hînê ji niha ve bi têgîna dawiya dîrokê serwextbûna xwe ya li civakê bi metafîzîkeke sexte û qelb heta hetayî mayîn de bikin. Marksist û têgihiştinên din ên mahşerî ji zaman û mekan xud serdema bexteweriya ebedî soz didin û peyman dikin. Yên reşbîn jî zêdetir têgihiştina serdema zêrîn bi bîra wan tê û qala bêmanebûna serdema teneke ya niha dikin. Têgîna dema herî dirêj li gorî teoriyên civakî hemûyan a herî zanistiye. Baqasî şertên berçav ji bo serî û dawiya sîstema civakî argûmanên bêne fêmkirin pêşkêş dike. Dîrokê neweke komeke bûyeran dide ser hev û dixeniqîne, ne jî şêwazên teng ên civakê bi nertîneke sivik a deman digire dest û li ser disekine. Ne şêwazên civakê, ne jî bûyerên dikêliyan de diqewîmin nikarin jiyanê bawayekî manedar şîrove bikin. Ew tenê dikarin beşekî rave bikin. Di çarçoya dema herî dirêj de li civaka çandiya bingehîn her cure dîn, dewlet, huner, hukuk, ekonomik, politik û saziyên din ê bingehîn cî digirin. Sazî jaliyê çendayetî û çawayetiyê ve timî dikarin biguherin. Hinek jê dikarin pir biçûk bibin, dijberê wan jî mezin bibin. Hindik tune dibin, rola wan an jî ji aliyê saziyê din ve dewam dike, yan jî di nava yên nû de maneya xwe dewam dikin. Eger em tevan bi yek carê bigirin dest, em ê bibêjin di nava tevahiya têgîn û saziyan de têkiliyeke diyalektik a çêker heye. Ji ber ku civaka çandiya mezin bi tenê ye, ev yek wê ji şirîkên bihêz û pêkhatinên nû mehrûm dike. Di vê noqteyê de em dikarin şerê di navbera afrîner û beredîneran de fêm bikin. Afrîner haya wan ji têgîna dema herî dirêj heye. Hêza xwe ya rastî jî ji vir digirin. Ayetên Xwedê yên di derbarê dawî û dema afrandina gerdûnê de dikarin bi têgihiştina çandê werin ravekirin. Eger em bawayekî sosyolojîk rave bikin, em ê bibêjin hêza afrîner haya xwe ji xisletên civakê yên pîroz, mezin û biheybet heye. Ji xwe her sê pirtûkên pîroz jî ango Tewrat, İncîl û Qur'an ji bo ravekirina jiyana li kevana bi bereket şîroven e. Piraniya mirovatiyê mensûbê van her sê dînan e. Ev yek jî ji ber xisletên şîroveyên wan in. Jiyana çandiya nû bawayekî mucizewarî pêk tê û îddia dikin ku ev jiyan wê heta hetayê dewam bike. Vê îddayê dike bingehê baweriya xwe. Ev yek jî ji hêza bi bandor avê çandê tê. Em bifikirin, komên mirovan ên bi milyonan sal nikarîbûn ji kilanê û şiklekî piramîtayê xilas bibin, bi şoreşa li kevana bi bereket li avakirina jiyaneke civakê ya nedîtî û bi gotina mucizê dikare were ravekirin rastên. Ma dikarin vê rewşê bi gotinên pîroz, mezin, bilind, xwedayî, ceşn û roşan binav nekin. Em divê yekser bi bîr bixin ku sosyologên mîna Durkheim û zanyarên din civak weke koma mirovan a ji tevahiya sazî û bûyeran pêkhatî hesibandine û jê wê de tir jî neçûne. Bahsên li ser çinayetî, ekonomî, hukuk, polîtika, felsefe û din ji mantiqê bûyer û saziyan wê de tir naçe.
لبل خودین وان تگیشتنا به تا آوایی نخوازن فهم بکن که چما گوتنین وان بقاسی پرتوکین پیروز بها و قیمت نابینن. دو گوتنین وان دا آلی هری قص اوه کل گرینگیا جواکا دما هری دریش سر وقت نبونه. از دوی جاره کدن بگرینگی بینم زمان که مرواتی خودی بیره که کور آ چروکا خواه و بحسایی ناترکینه. برا واجی شکل جیت باور کرن گریدانا جواکم به پرتوکین پیروز نه تنه جبر خوده او هن رو تو الانه. جبر که دوان پرتوکان ده شوب و معنی چروکین خواه جیانی حس کن جوان را گلکی بحرمتن. بگوتنه کدن مرو دکاره ببیجه اف پرتوک برولا حافظه جواکی رادبن و جلو را دست جوان نابه. بویر او تیگینین دناو وان در راستن نه راستن او تشتکی دنه به پیکتنا وان به پیکتنا چقچقوک آشه. فرناند برودل گوتنا وی آوکه دوی دیروک جواکناس به جواکناسی جی دیروکی به. اف گوتن لچیه و به وی گوتنی باله دشینه سر شاشیه که بنگهین آزانه سور ربازه. تکیلین جواک و دمه به دیروک ره حتی با آوائی که معنیدار نین دیار کرن و گوتنین جواکناسی و دیروک ین جدا جدا تنه جواک بریندار بکن و معنی تک ببن. اونچه قاس بویرین به بلگه بدن سر هفدو، اونچه قاس سازی و رزکن جواکی هم ببن، اون به بلگه آن راوه بکن، لی وقتا هون نکاربن برسوا پرسین وکه لکو کنگی بچنا وروکه و ین لور دجین چه دبیجن ندن، جواکناسی و دیروک و تنه وکه معظمه که چور بکری زانستان معنیدانه بین. بردینر تاوی که بویر و دیاردهان باشتر تثبیت دکن جی، جبر که لمعنی تیگینا دما جواکی سر وقت نینن جرخنیان خلاص نابن. حافظه و بیرا جواکی جبرداندنا بویر و دیاردهان گرینگتره. جبو مرووی زانست معنیدانی جه تثبیت کرنا دیاردهان لپیشتره. لور جیانا وان آمینا چمکی دهرکه هیه. جبر هیزا بیرو حافظه جواکیه که دست جو خوده برنادن. امی ده پیش دجی لسر راوستن که جواکی بتیگینا خوده و حافظه خویا بری کریه یک. پوزیتیویزم نخوشیه که مدرنیته ایه و جبر که لدیجی حافظه جواکه انگو متافیزیکا جواکه رادوسته نکار خوش رخنیان رزگار بکه. مروه بیروکه چوا دجیان دل زحمتین مزن راسته و دبه فنا زاروکن جواکن حافظه خوش وندادکن خوش بیردکن و به تحلوکه خوانداکرنی را روبرو دبن. جواکن بیروکه به حسایی دبن میتنگه تینه داگر کرن و آسیمیله کرن. اوبجکتیویستیم پوزیتیویست ادعا دکن که جواکه با آوائه کی زانستی راوه دکن لطوی ویه که اوبجکتیویزم پوزیتیویست دبستانه که فکریه که هری کم حرکین و پیشکتنا جواکه ناستکه. جواکه به دیروک وکه لوده که هشک آمتریالیست شیروه دکه براوه کرنه که کم و چلوخاری ری لبر اپراسیون جواکی یم به تحلوکه ودکه. تیگینا مهندستی جواکی تکیلیا خواب پوزیتیویزم رهیه. اف کس باور دکن که وی بدسوردانه که جدر و کاربن شکل بدن جواکه. اف هلوستین ام بحثا واندکن ده همان دمیده تیگیشنا فرمی یا مدرنیتیه و جبو شرن استثمار و دستلاتداری ین لدر و هندور جواکه تینه مشاندن سدمین رواچه دکن. ب. ام دکارن تیگینا دما پیکاتنه ده پیشکتنا جواکه ده جبو و گوهرنیم بنگهین این سازیبونه بکاربینن. اگر دما پیکاتن و هلوشینا آواهیم بنگهین وره دست نشان کرن، اوه کاربه بکیرا بمعنی کرنا راستیا جواکی به. روشا مروف آزوردستی و استثمار لبر چاوره گرتن، مروف دکار جواک هموکه کولدار، فودال، کابیتالیست و سوسیالیست دابش بکه و بکی او یک جبو شیرووین بمعنی به مجار و داباش. تکلیدانینا شیوین جواکی بوان دمین پیکاتن ره لبر لیتراتوره که گرینگ وکریه. لبل جبر کو تکلیه که بمعنی بدمین کن و دریج ره داناینه پر بکر نای تنه معنی کلیشه تنه دوباره کرن. مرو دکاره جواکا نئولوتیک همو که جواکا پیکاتی هم جی بدمین جواکا ین چاندی ین بنگهین ردزک هفده شیرو وبکه. هبونا آواهیم و ین سازومانی ین خواسر و دانه هفین و ین جیانا ذهنی و مادی هم دکارم بدما پیکاتنی ورن راوه کرن و هم جی جبر که باندورین وان این چاندی حتی تنبونه که فیزیکی یان جی هلوشین دوام دکن دکارم به تیگین دما هری دریجی ورن راوه کرن. کومین مروان ام برفره و شیوین ذهنیت ین جزانس هنر دین زمان مالبات اتنیسیته قوم و وکی وان پیکتین هرچند حتی داویا دمه بگلک آوایان بگو هرنجی بی احتمال که مزن لسر پیاندمینن و مجارا بنگهین آدمین جواکیین چاندی پیکینن.
هر وها مرو دکاره اکولوژی تکیلداری انجام شاغن زانستان همویان دوی دمی دوک زانست اکونومی یا سازیبوی اهتمام ببده. سیاست دموکراتیک یک جوان مجارانه دوی هم وک سازی و هم جوک زانستمی بجی و هبه. سازیا هری بنگهین آدمین پیکاتنه سازیا دولت و جیانین بویرنه. تاویویجی هیرارشیا هیی چین وک سینورن دولت ملک اردو ولاد وک شوین دولت راحب دولت خاندانی دولت نتوه و جمهوریت جوان مجارن گرینگن. شوین دینی جی جوان مجارن گرینگن. مجارن جواکان جالیه شوی هلبرینه وک نولوتیک کولدار کاپیتالیست و سوسیالیست دابشت که دناو مجارن دما پیکاتنه دنه. هلوشینا سازیان جی دناو دما پیکاتنه ده جهدگرن. بلکی یا راسته وکو مرو جبو شاقی جیر جواکناسیا مجارن پیکاتنه لید کوله بیجه جواکناسیا پیکاتنه. جمجارن لیکولینه یندما هری درج رجی جبو به تواهی بگره نواخوا کاره به بیجه جواکناسیا چاندا بنگهین. ج. مجارن دماکن و ناوین هم جالیه هجماره هم جالیه چاواتیه و گلک بویر و دیاردیان دکن داباشا خواه. دناوا دمین کن و ناوین ده به تواهی بویرین گوهرتن و گوهرنیه ین آوایی دکن مجارن خواه ین بنگهین. مجارن دما ناوین گوهرتنین دناوا همان سازی و آواهیان ده هنکی ده دما دریج ده دکن مجار. میناک مرو دکاره بحرانین اکونومیک گوهرتنین رژیمین سیاسی هر جور آواهیان رخصتنین سیاسی جواکی اکونومیک و چالاکی دوی چارچوه ده بینه. به تواهی چالاکین فردین جواکی و جواکی بونه دناوا مجارن دما کندنه. مدیا جی زیدتر بویر و دیاردین دماکن اساس دکره. بویرین روزانه جی ده هر آواهی سازیه ده سری قنجکا دماکن داگردکن. جواکناسیا بویران ده دماکن ده دگره دست راسته کمرو وکه سوسیولوژیا آگوستو کمته بناو بکه. بگوتنه کدن دبه کلجیه به مرو وکه سوسیولوژیا پوزیتیف بناو بکه. یا راستی دوی شاقه کی سوسیولوژیه هبه بشا بویران لیب کله. نخواستم ده دمین کاوتوک ده بویر زیده او دیار کردبن. اگر سوسیولوژی تیوی سوسیولوژیا پیکاتن او چاندا بنگهیم به سوسیولوژیا پوزیتیو بویران رو ود بیجه ببه یک و هفدو تمام بکن. ده بویرین جواکی جدناوه ده پیکاتن او بویرین گردونی هموجی حوجداریا خبروشه که امجره ده بیجن کوانتوم او کاوتیک هیه. اتمسفرین کوانتوم او کاوتیک اتمسفرین آفرینریه نه. هرچقدر هبونوان هورو کور نهاته به کولانجی جسدی سدهنه. به تواهی پیکاتنین دما دریج ناوین اوکن هم هر کلی هم ده دما ناوبرده ده قومن او دچن لسر پیاد مینن و او مجار ایدی یک جوان مجارین سرکیه که زانس بره جدل علاقه درده به. اوه ام بحث دکن کلیا کوانتوم و نقابه کاوسه مروف دکاره وکه کلیا خلقاندن جی بناو بکه نابه که مروج ندیتی و به. ده گردونه ده احتمال آزادیه دوه کلیه ده قومه. آزادی بخواه به کلیه آفراندن را تکل داره. هرچقدر به تواهی پیکاتنین جواکی و خوزا هم جعالی آوابونه هم جبور سر پیا بمینن و هم جعالی دما جیانه و خودی خصلتین جواز بنجی حوجداری اوام به کلیین آفراندنه هیه. جبر وی سوسیولوژیا جعالی جواکی و مجار دما کنا هری کنا آفراندنه دگره دست دوی مرو جیر ناوکی بفکره. پیشنیارا منا شخصی اوکو مرو جبو سوسیولوژیا بویرین جواکی دکیلیا آفراندنه ده دگره دست ببیجه سوسیولوژیا آزادیه ویل جهبه. یا هینی گرینتر بسایا جواک بونه مرو گیش قابلیته که به همتا و ذهنیوی یا نرم ریل بر آفراندنه که ندیتی وکر. جلورا از یقین دکم که از سوسیولوژیا امهنه کی وک سوسیولوژیا ذهنی دبینن او دکارم وک سوسیولوژیا آزادیه بنا بکن گلکی حوجداری په هيا اراده او فکر آزادیه دوی یک شمشارین سرکین لیکولینا و به جوخه پیشکتنه د دما کلیه آفراندنه ده پیشکتنه که عالیه و آزادیه هيا اف کلیه هریکن کلیه کوانتوم او نقابه کاوسه دکاره هر وها وک سوسیولوژیا آفراندنه جوره بناف کرن جبکو اف سوسیولوژیا آفراندنه هری زیده قادا جواکی دگره نوا خو انگو زیده تر پر علاقه دار دبه سوسیولوژیا آزادیه دبه یک جنبشارین دوی هری زیده وره پیش دبرن هرچند بجاره ما علاقه دار جیناکه
وکه داباشک فکری دوی مرو بحثا دما استرونومیک جی بکه. هینه مجارن و دمینه هاتنه دستی شانکرن. لیبلی وکه خالن سرکه روش و پیک هاتنه گرآوین عزمین هلوشین آوان کارکترا گردونی یا محتمل برفره بون و تنگ بونه و بوان و گریدای هزا کشاندن و دهدانه دناوا تیگین و دما استرونومیک ده مرو دکاره وکه داباشن بنگهیم بجمره. تمنی گردونه جی دناوا وان مجارن سرکه ده که دوی به گفتگو کرن. وان فکر خواه ده دربار ریبازا لیکولین سوسیولوژیک ده وقتا جه و به امید دربار مجارن پیواندیدار ده هم راوه بکن هم جی بجه بینن. دوی نیش بیر کرن که از با آوائه که ده خبتن مرو دکاره جره جرباندن بویشه. جلورا پر نورماله که فکر ما با آوائه که پیشنومه خویا بکن. ام وقتا بویرین ده جواکا لکوانا به برکت جاره کدم بوین رینا سوسیولوژیک لی بکولن، امی ببینیم که سوسیولوژی آزادی لحرمه ده بیواجوی شورش نولتیک ده جالی دیروکا جواکی و شاهدی نقبا کاوس یا هری به برکت دکه. کومین گروک این بنیچیره و برهفکرنا پنجاران دبارا خودکرن، پشتی که قشار رابو و خواه سری چیان به تجربه این خواهیم بری پیکاتنا خواه جواک جهب درخستن و به وی آوائی لره و ربازان گریان شبو لدوره که بجیه ببین و جودکاریه بکن. کومین کلانان این بسد 1000 سالان جیابون ایدی بر به کومین مزنتر وده چون. ام دکوین قوناغه که ایدی ذهنیت وده گوهره و دکه که بندال پیشی آوه بتقه. لشونا زمان بتواهیج زمان سمبولان و ذهنیتا کوین آکلان قد نبوی گاواویتنا بر بخلکن مزن این گندان و ذهنیتا اتنیستیان دروشه ویده. نظام زمان سمبولان بلس پیشتکوه. به هجمار آلاوین قوت و خوارنه ین چونو هاتنه تون کوزک دستار آواهیدانین دینی و هنری درکتنه هوله شتوان ره نظام بنافکرنه و قالب ذهنی حوجه دکن. جواکانو بگرانی و خدسپیر جیانا گون تکیلین کلان جوارد گرن تکیلین اتنیک. شیوه نو ین پیکاتنین مادی اگر چارچوبین خواه ین معناداتر نبن و نمشن و حتی دست بینکن. زمان و ذهنیتا و گوهرینه به ناسنامه جواکا کلانا بری به توتمی دوام دکر. سمبولا جواکا نولوتیک خداوند دایی که. فیگورین توتمان کم دبن، فیگورین خداوند دایی که زیده دبن. ناوراسی تجید کن. جنا دایک رولای مزن دبه تمثیل دکه. شعالی دینی و افقوناغ کل پیشه. بخور دولمندیه که مزن آتیگینیتینه. ده زمان ده داچکین میبونه دردکوین پیش. ده داچکین زمان سمبول ده جن روشا خویا سرکه دمک دریج دو پارزه. ام ایرو جیوه تایبدمندی ده گلک زمانان ده دبینن. به خداوند دایی که ره جواک به پیروزبونه که زیده ده کمله. جواکانو ده معنی تیگین و بنافکرنین نو. به واجوه امجر شورش ذهنیت ده بیجن جبر کو آفرینریت خوازه دوی اموید دناوا سوسیولوژی آزادی ده بگرن دست و لسر راوستن. دیروکناسین ده کار خود هسته هم فکرن که پیواجه بحثاوی تکرن تیر و تجیبه کاتیه قومیه. ده معنی به هزاران دیار ده به هزاران ناو شورشین ذهنی. جو شورش ذهنی یا لأوروپای برفرهتر شورش که مزن آرسن و هودان که آفرینر موضوع بحثه. یکش تثبیتین دیروکیه کپرانیا ودیتن و به تواهی تگینین ایرو امبکارتینن دوی دمیده هاتن آفراندن. اگر ام با آوه کی چور دابش بکن جنوی نکیمتر گلک همان جواکی هاتن آفراندن. دوار دین هنر زانست چونو هاتن میماری دخل فکی میوه دوار و پز تن کوزک و دیزک هیران و دستار آش و آشخانه جشن و روشان مالبات هیرارشی ریوبری ایریش و پاراستن خلات و دیاری و آلتن جوتکاری ده لیسته که کمرو دکاره هین ریز بکه جعالی چندایتی و چاواتی و تیوی روشا خویا پیشکتی ایروجی آلاوین هاتن آفراندن دناوا لیسته آمیا بنگین آجیان ده جی خودگرن. ام وقتا لپیکاتنا مالبات و گنده جناولوتی که مایدنیرن ده سری ده اخلاق جواکی هری رسن جان معنادار دکه و هزد دیه. ریز حسکرین جیرانتی و آلیکاری گلکی ده سر نرخ و بوهاین مدرنیته کپیتالیس رنه. قالب ذهنی بنگهین جواکی کوه تجاری که و نبن اساس مهره و سردمه لسروانه. جالی سوسیولوژیا پوزیتیو وشی جیانا بویری الهرم لگوری خو گلکی دولمنده. بویر و دیارده نو ین لکوانا به برکت
لگوری جیانا جواکا کلان آ یکنساک که بنیچیره پاراستن و برهفکرنا پنجاران و کیهان دوام دکر جبو پیشکتنه ده پشکوه. به هجمار بویر و دیارده نو هاتنه بناف کرن با آوائه که دولمن دنگ و چالاکی امرو پیشکشت کن. امجوه گوتونین پرتوکین پیروستی دردخن که معنی بنگهین آوه دمه ده ذهن مرو در ری لبر تیگینا جنت ودکه. بلکی جی ام بکیلیه که گله کی به شانس آ سوسیولوژیا پوزیتیوی را روبرونه. لسر مروواتی مینا باران استیرکان بباره پیشکتنک در روژوه دهیه. بویر و دیاردین مینا باران دبارن لچار آلین جهان مینا استیرک و روحنی بلاو دبن پیشکتنا جواکی وکه خیالک بهشته و حتی گلین دانیناوه آنگو چاندنیاوه. جالیه سوسیولوژیا پیکاتنه و مروف دکار شوپین تواهی سازین مهر خال پیشکتنا جواکی خستنه لکوانا ببرکت ببینه. نخاسم دما بریا زاین 6000 و 4000 سال tam dema bi sazî bûnê. Cih û warên gund û bajar wê lê bêne avakirin diyar bûne û li wan deran bicih bûne. Hiyararşî çêbûye, dîn bûye sazî, perezgehên pêşî derketine holê, etnîsîte bi gewde bûye, şiklên zimanan xwe zelal kirine, rêwresma cîrantiyê cî biçî bûye û rêveberiya bi ehlaq jî werxuyaye, dema xwe ya herî bihêz damezrandiye. Bi gotineke din, mayîndebûna şoreşa gund û cotkariyê ya civaka newrotik bi sazîbûna wê misoger xuya dike. Avahiyên civakî yên mijarên bingehîn ên sosyolojiya pêkhatinê ne, cara pêşî li kevana bi bereket ev çend pêkhatineke xurt nîşan didin. Ev avahî û sazîbûnên resen îro jî hêjayê lêkolînê ne û hînê jî gelek tişt hene em ji rastiya wan hîn bibin û heta weke nirxên mirovatiyê yên pêşî yên sazîbûnê em pêkhatinên li vê qadê çi qasî lê bikolin, em ê ew çend derbarê damezrandina sosyolojiya pêkhatinê de bigîjin encamên têkûz. Devê em baş zanibin ku sosyolojiya pêkhatinê ya roja îro duwarê zanista manedanê de gelekî mehrûm e. Eger weke parçeyekî sosyolojiya giştî xwe li ber çavan re derbas bike, dikare bibe îfadeyeke xurt a zanista manedanê. Çand û zimanê hîmê wê li kevana bi bereket hat danîn, weke mijara sosyolojiya çanda bingehîn cihê wê de asta çavkaniya resen û ojînde ye. Civaka li herêmê hatiye avakirin di rewşekê de ye ku dema wê dirêj e. Me berê jî gotibû, eger jiyana mirov bi afateke xwezayî yan jî civakî bi rêjeyeke cidî ji holê ranebe, nifşê şaristanî û çanda civakî ya li kevana bi bereket di wê rewşê û çarçoveyê de ye ku serektiya xwe dewam bike. Şaristaniya çavkaniya xwe Çîn an jî semîtik ji bo bibe hêzeke hegemonîk ji aliyê hêz û çarçoveya xwe ve bê îmkan nebe jî di pratikê de gelekî zor û zehmet e. Ji xwe tevî êrişên îslamî û êrişên mezin ên çavkaniya xwe Moğolî, çanda Hind û Awrûpayê, ango çanda çavkanî, çand û zimanê Aryen, karaktera xwe ya hegemonîk hiç wenda nekir. Di demên pêş de belkî Çîn dest bi êrişeke nû bike, lê çanda Hind Awrûpayê ya li gerenperiya dinyayê bicîhbûyî, dagirkirin û îstilakirina wê, mitingeh û kolonîkirina wê, eger destekdaneke mucizewarî ya tesîrên derve nebe, weke mînak li dervey herêma Çînê felaketeke mezin a civakî û xwezayî, ihtimaleke gelekî qels û lawaz e. Em dikarin sosyolojiya çanda bingehîn bi sosyolojiya giştî re wek hev bihesibînin. Hingî mirov dikare guherîn û veguherîna şêweyên zihniyetê, saziya malbatê, di serî de jî endamên sê çandên mezin, endamên çandên din hemûyan ji dinav de, hebûnên qewm û etnîsteyan bike mijara sosyolojiya giştî. Ya girîn kir, rewşên xaos û rizînê yên ku sosyolojiya azadiye û sosyolojiya pêkhatinê bi wan re rûbirû dibin, weke palpişt û encam di jiyana wan de cih digirin, dikarin weke mijar di çarçoveya sosyolojiya giştî de werin lêkolîn. Li kevana bi bereket, civaka mezin dibe, di qonaxa xwe ya duyemîn de, bi dewleta Rahib a Sümer dest pê dike û ev qonax civaka şaristaniyê ye. Civaka şaristaniyê çandeke ku ya esas xwe dispêre çanda kevana bi bereket û gavavetineke bi koka xwe ya xanedan hiyarşiye ye. Cewherê meseleyê ev e. Xwarin û cureyên wê zêde dibin, bi vî şêwazî hilberandinê têkildar derfetên Çînî bi bijartiyê re dibin yek. Çi komeke hiyarşî û xanedaniyê bi hêza xwe ya ji berê mayî û derfetên zilamê xwe dikeve nava tevgerê û dikare ji bo avakirina rêxistiniya dewletê gavê bavêje. Li kevana bi bereket, ne tenê li Mezopotamiya jêr, li Mezopotamiya jor û navîn jî em li pêşketinên bi heman rengî rastên
اولوان شاهدیه دکن. هن جوان ماینده دبن. لجبر شرط و مرچان هن جوان نکارن خواب بگرن و جهول راد بن. د پرتوکا پیروزه دولت وکه لوی اتخان آنگو جناورش دریای درکتی تشیرو وکرن. مشاوی جناوری لسر پیشکتنا جواکی کجار جاران قرد که استثمارکار و خوین رشه امه دمجارین خوین جنها و پیده به شیوین ریوبرین قرالین تازی و لپش پرده یم به ماسکه و به ماسکه چامرو دکوشن دکرتینن دمجن دکن کوله و ویکی چاوا روا دکن بگرن دست و لسر راوستن. گودارین هجا me guhdariya beşek ji parêzname Ereberiye Gelê Kurd Abdullah Öcalan kir. Heta beşekedin herşad û bextewar bin.